Poštovane porodice poginulih boraca i saborci palih junaka, uvaženi gosti, dragi prijatelji, braćo i sestre, dobrodošli na obilježavanje 30 godina od egzodusa Vozuće. Pozivam vas da na početku ove svečane akademije pozdravimo himne Republike Srpske i Srbije. Uvažena savjetnice Srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, poštovani gospodine Vidakoviću, predstavniče Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, gospođo Kalenić, zamjenice gradonačelnika grada Doboja, dragi prijatelji iz naših bratskih opština, gradonačelnici Petrova, Srpca, dragi naši saborci, gospodine Živkoviću, ratni komandante Prnjavorske brigade Vojske Republike Srpske, predstavnici kulturnog, političkog i javnog života grada Doboja, Republike Srpske i Republike Srbije. Sutra obilježavamo 30 godina od dana egzodusa stanovnika doline Krivaje, od dana kada je napuštena Vozuća. 30 godina je vrijeme u kome se dijete rodi i odraste, i porodicu svoju stvori i ono dobije svoju djecu. Za 30 godina sagradi se i kuća, i selo, i grad. Za 30 godina steknu se i diplome, i magisteriji, i doktorati. Otvore se preduzeća. Živi se život. Za 30 godina ljudi iz doline Krivaje, iz Vozuće, vratili su se u desetinama. Uglavnom, stariji koji nisu mogli bez svoje rodne grude. Za 30 godina Vozućani su se rasijali po cijelom svijetu. Ostali, hvala Bogu, i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji da čuvaju uspomene i sjećanja. Za 30 godina 4. Ozrenska laka pješadijska brigada sa Vozuće nije našla sve svoje mrtve, sve svoje poginule, sve svoje nestale. I danas i sutra smo ovde i u Vozući da pitamo gdje su im kosti i gdje im je smiraj,
i da podsjetimo na njihovu strašnu žrtvu, da podsjetimo na srpski Staljingrad koji se očajno, uporno i hrabro branio do 10. septembra 1995. godine, kada su na 2,5 ili 3 brigade nasrnula 2 korpusa i kada su mučenici istjerani iz zemlje koji su tako hrabro i krvavo branili. Naš današnji dug prema njima je da ne zaboravimo i da istrajemo u sjećanju i u potrazi. U potrazi najviše za njihovim dušama, jer sasvim sigurno sve njihove kosti nikad nećemo naći. Zavičajno udruženje Zavidovićana sa sjedištem u Doboju uporno čuva sjećanje, gradi tradiciju, vaspitava čitavu jednu generaciju mladih ljudi na onome što su učinili njihovi očevi, njihovi djedovi, njihove majke, njihove bake. Zavičajno udruženje Zavidovićana je, između ostalog, organizator i marša egzodusa, marša sjećanja. Prvi puta smo išli naopako. Drugi put smo išli od Tumara ka Vozući, simbolično u povratku ka položajima koje smo pred uraganskom vatrom morali napustiti. I tako svake godine. S ponosom kažemo da sada u toj koloni bude i 5, i 6, i 700 ljudi, od kojih i više od polovine mladih ljudi, koji nisu ni zapamtili, ni vidjeli, ali koji su čuli i koji su ponosni na svoje očeve, a ponosni naročito kada ponovo prođu tom mučeničkom stazom. Večeras ovom svečanom akademijom obilježavamo i sjećamo se. I prvo slovo na ovoj akademiji ćemo dati čovjeku koji je predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana i koji već godinama izgara i na ovoj organizaciji i u potrazi, jer on je bio i komandir voda i komandant udarnog bataljona i posljednji ratni komandant 4. Ozrenske brigade sa Vozuće, gospodin Zoran Blagojević. Poštovani i uvaženi, ja znam da vi očekujete sada da bi trebalo nešto veliko, nešto značajno da se kaže, nešto teško. 30 je godina iza nas. To značajno i to teško su rekli oni koji su položili svoje živote, naši borci Vozuće i drugih jedinica koji su je branili od 1992. do 1995. godine. Oni su sve rekli za nas i za ovih proteklih 30 godina. Naime, Vozuća i Vozućani su u ovom proteklom otadžbinskom ratu dali nemjerljivu žrtvu. Negdje oko 270 pripadnika Vojske Republike Srpske iz Vozuće je stradalo. Ako se vratimo unazad u Drugi svjetski rat, kada su ustaške vlasti, znači bez borbe, odvele samo u Jasenovac oko 400 naših duša, a sve skupa je stradalo i pobijeno oko 1700. Sada u ovom ratu, sa onim jedinicama koje su branile Vozuću, je oko 700 boraca poginulo u odbrani. O njihovim žrtvama oni pišu i iz 2. i iz 3. korpusa, daleko su veće. Obzirom da su u 2. svjetskom ratu željeli uništiti srpsko stanovništvo, to su nastavili u ovom posljednjem otadžbinskom ratu. Međutim, naučili smo nešto od naših očeva, naših predaka, gdje su nas savjetovali: nemojte da odemo kao što su otišli naši u 2. svjetskom ratu, bez borbe, bez išta, otišli za Jasenovac. Zato smo se organizovali i nismo kao što su iz Zenice napustilo 22.000, iz Žepča
2.500, iz Zavidovića je 11.600, iz Banovića 4.500. Ostala je Vozuća i odredili smo da se borimo. Ovom prilikom želio bih zahvaliti i vrijeme, obzirom da je 30 godina, prvim komandantima koji su stali na čelo. Nismo mi bili aktivni oficiri. Tu su bili ili rezervni oficiri, rezervne starješine. Prvi komandant Jevto Jović, Duško Nikić, Buro Spasojević. Trebamo se prisjetiti tih ljudi koji su stali u odbranu Vozuće. Naravno, Vozuća je uklinjena na najjužnijem dijelu Ozrena i trpila je odmah od samog starta i samog početka sve pritiske, kako iz pravca drugog korpusa, tako i iz pravca trećeg korpusa armije Bosne i Hercegovine, jer željela je odmah u startu da ima kompaktnu cjelinu, kompaktnu vezu Zenice i Tuzle, koja je išla preko Banovića, Živinica, Banovića, Vozuće, Zavidović i Žepčet, Zenica. Obzirom da je Doboj, gdje se danas nalazimo, bio u našim rukama, tako da oni drugu vezu nisu imali. I nastojali su, odmah u startu su 1992. godine atakovali na 3 veća naša sela, Željevo, Petražić i Vračevac. Spalili su ih do temelja, a mi smo 21. juna u briljantnoj akciji izvršili deblokadu ovih mjesta. Izvukli smo kompletno stanovništvo na teritoriju Vozuće. Sa ovog aspekta to je vrlo jednostavno, ali nije bilo je to vrlo teško, obzirom da su to nama bile prve borbe. Trebalo je sve to izvršiti i uraditi i izvući stanovništvo na našu teritoriju. Nisu oni stali ni u tome, obzirom da smo mi uspostavili linije odbrane, nastojali su u julu mjesecu iste te godine da pročiste Vozuću, međutim, preduprijedili smo ih i slomili i tu ofanzivu. A onda je u decembru mjesecu iz najjužniji dio naše teritorije, Gostović, pao u nemilost. Patriotska liga i treći korpus je pročistio tu teritoriju, mi smo držali odstupnicu i izvukli to stanovništvo na našu teritoriju. Ovom prilikom želim da se zahvalim jedinicama koje su nama u to vrijeme pomagale, a nama je vrlo značajno bila svaka pomoć, obzirom da nismo imali dovoljno ljudstva. Pomoć specijalnog odreda policije, gospodin Željko, komandant zvani Žitac, jedan od bataljona Prnjavorske brigade koji je prvi došao, organizovana jedinica na prostor Vozuće koja je zaposlila liniju prema Mahoju. Uspjeli smo odbraniti i sačuvati u tom naletu muslimanske vojske i 1992. godinu. Ušli smo u 1993. godinu gdje su u jednoj koordinisanoj akciji drugi i treći korpus armije BiH željeli da rasjeku Vozuću kao jabuku i zauzmu kompletnu teritoriju. U tom periodu imali smo upade jedne od diverzantskih grupa koja je, ovom prilikom želim da kažem, a da znate, obzirom da ima ovdje i učenika, šta su snage takozvane armije Bosne i Hercegovine, muslimanske snage, radile na našem prostoru. 2 starice, Ranku i Koviljku, su bukvalno preklale. To je prostor nadomak manastira, nekih 300 metara, jednu, a druga je bila isto tako nekih od 400-500 metara od manastira. Slomili smo i tu ofanzivu. A onda je došla 1994. gdje nisu mogli više da izdrže, obzirom da
je vozuća ta koja je uklonjena i jednostavno vezuje veće snage njihove i onda bi mogli krenuti upravo ovdje i na Doboj da se oslobode te snage. Došla je Vučjačka brigada na zapadnom dijelu, tačnije na Svinjašnicu, i branila taj dio teritorije. Nismo ni mi sjedili skrštenih ruku, pa smo imali naš izvor i sve obavještajne podatke i znali smo za tu ofanzivu. Tako da smo se spremili i uspješno branili, ta ofenziva je trajala punih 10 dana, od ranih, jutarnjih do kasnih večernjih sati. Naši borci, prkosne vozuće, nije im smetalo što nema hrane, samo je smetalo što nema municije, da su čekali noć da se dostavi municija i popuni. Eto, slomili smo i tu ofenzivu, a nakon toga umjesto Vučjačke brigade došla je Laktaška brigada. Nažalost, izgubila je taj položaj na zapadnom dijelu, a nakon Laktaške brigade došla je i Prnjavovska brigada na čelu sa Vladom Živkovićem, kojem dugujemo veliku zahvalnost, njemu i narodu i borcima Prnjavora koji su časno branili našu teritoriju. Posebno trebamo zahvaliti komandantu Vučjačke brigade koji je odoljevao kao i vozućani i 4. Ozrenska laka pješadijska brigada sa istočne, a oni sa zapadne strane i nisu dozvolili ni jedan rod da padne. Bio je tu i Pepin bataljon. Ovo je vrlo važno, obzirom da se na našoj svečanoj akademiji nalaze i učenici, da znaju koju žrtvu je platio narod vozuće, borci vozuće, pa i oni koji su iz drugih jedinica koji su boravili na vozući. Vrlo teško je stvoriti sliku, jer je prošlo jedan duži vremenski period, kao što reče Lidija u uvodnom dijelu. Napravi se i kuća i oškoluje se dijete i oženi. Šta se sve dešavalo i šta se sve događalo nama na tom prostoru i zašto mi sa tih prostora želimo da ukažemo da se to ne zaboravi, da se ne zaboravi časna borba naših boraca i časno opredjeljenje ne samo odbrane svog prostora, nego odbrane Republike Srpske, koja je napadnuta tada, napadnuta je i sada, samo u drugom obliku. Došla je 95. godina i 95. godine Alija Izetbegović izdao je naredbu, prioritetni zadatak je bila vozuća se mora uzeti. Vozuća se mora počistiti, mora se spojiti dva korpusa, drugi i treći korpus armije Bosne i Hercegovine, mora se spojiti Zenica i Tuzla. Mi smo bili opredjeljeni za obranu, obzirom da je na zapadnom dijelu našeg ratišta bila Srbačka brigada, koja je isto tako svim silama i svim snagama odoljevala svim napadima. Treba zahvaliti i komandantu i svim borcima Srbačke brigade zajedno sa svim komandantima. A našim komandantima svakako pokojnem Njegu Njegomiroviću, Zdenksu, Melenti, Mladenu Saviću, Vladi Petroviću zvanim Čiča, Makiću, Minku Đuriću, Mladenu Božičkoviću, Radenku Đuriću i svim onim našim borcima i udarnim jedinicama koji su na čelu sa Kulačem, Brancolom,
Marincijom, Stankom, Šubarama, a onim pridodatim jedinicama iz naših bratskih ozrenskih brigada, iz prve ozrenske, druge ozrenske, treće ozrenske, na čelu sa komandantom Radovanom Jovićem, naš legendarni Bekšo koji je uvijek nam pristizao u pomoć kao što smo i mi njemu, Cigi i ostalim, možda ću nekog i zaboraviti, ali trebamo im zahvaliti za sve ono i u sve onu časnu borbu za odbranu našeg prostora. Zašto je još važno? Pa važno je, branili smo manastir. Pa imali išta svjetlije u odbrani manastira? Pa manastira koji potiče kraj 13. početak 14. vijeka. Pa svaki borac naš bio je spreman da da glavu za taj manastir. Sve jedan. Evo komandanta ovdje. Na današnji dan u večernjim satima kada je zasjedao štab 4. ozrenske lake pješadijske brigade, pitalo se hoćemo li u odbranu ili ćemo se izvući na rezervne položaje. Ne, nećemo na rezervne položaje, branit ćemo prostor Vozuće. To je bila odluka. U boj. Znali smo mi da nas napada blizu 23.000. Nismo znali tačno, ali smo znali da je veliki broj i da će borba biti prsa u prsa. I svanuo je u 6 sati. Znali smo koliko sati počeli. U 6 sati je počela kanonada. Istog momenta su pali položaje srbačke brigade. Nažalost, nisu pali zato što su oni se povukli. Pobijeni su na Paljeniku. Oni iz srca su dali svoje živote na Paljeniku. Na braniku otadžbine, na braniku Vozuće, na braniku otadžbine Republike Srpske. Nije ništa preostajalo nego da pokušamo spasiti što se može spasiti, komandant i ja. Počeli smo pregrupisavati jedinicu. Kada smo došli na položaj gdje smo mislili da uspostavimo liniju, iza nas su pripadnici takozvane armije BiH. Oni koji ne znaju, a ima ih dosta koji znaju, kada idete u proboj, nije kao kad idete u napad. U napad može da bude tvrdo, a da kažete ne možemo, moramo se povući, ali se povlačite na sigurno. Ovdje nema povlačenja, ovdje se ide prsima, ovdje se ide srcem i onim drugim. Nema nazad. Nazad ste u okruženju. Samo naprijed. To je razlika i zašto mi kažemo Košare Srbija, Vozuća, Košare Republika Srpska. Nema, morate se probiti. Jedan dio se probio, jedan dio se nije probio, dobar dio nestao. Evo da vam kažem da jedan dio boraca je izlazio mjesec dana. Vozuća Zavidović su 25 km. Naš pripadnik prvog bataljona Strnava, Ljubo Simić, on se probio do Zavidovića, našao je svog rođaka, obzirom da nije zašao iz Zavidovića, presvukao se i otišao drugi ili treći dan na autobusku stanicu iz Zavidovića do Žepča i predao se hrvatskim snagama u Žepču. Naš inženjer
Vlado Pavlović je izašao načelniče u Petrovoj. Nije znao na čijoj je teritoriji, pa je osluškivao kako se oslovljavaju imenima, jesu li srpska, pa da se javi. Jedan dio boraca je bio nadomak Kraljice, a obzirom da su NATO snage srušili repetitor na Kraljici, pa nisu mogli da se orijentišu jer nema repetitora, onaj koji je bio na Ozrenu, poprilično su slična sva brda. I ko se ne zna orijentisati, vrlo teško se orijentisati. Ali su našli u jednoj od kuća crtež gdje je dječak crtao Kraljicu i crtao repetitor. I dobro je oslikao brda i oni su uporedili, samo na jednom od brda nema repetitora, pa su u tom pravcu išli. Znači, slučajeva je bilo raznorazno. I evo da kažem, nismo mi, kada smo izašli iz Vozuće, nismo otišli na slobodnu teritoriju prema Bijeljini. Ne. Komandant i ja smo okupili jedinicu u Kostajnici na poligonu i zajedno sa jedinicom otišli na Borovu glavu, to je na Ozrenu, da čuvamo ponovo Ozren i da čuvamo Doboj u kojem danas jasno i ponosimo se time. I na Borovoj glavi smo imali 5 poginulih i 18 ranjenih. I kada je prijetila opasnost Prijedoru, evo, zahvaljujem se komandantima 43. motorizovane brigade koji su večeras s nama u Svečanoj akademiji. Zamijenili smo njih na Modrići, odnosno na Gradačcu, da bi oni mogli da idu da brane Prijedor. Nismo pitali, a dobar dio od naših boraca nema oca, nema brata, nema 2 brata, nema majke, nema oca i majke, i tako dalje, i tako dalje. Brani se Republika Srpska. I evo iskoristit ću priliku da zahvalim, jer je važno pomenuti, u svim tim borbama 70 beba je rođeno na prostoru Vozuće. O tome će vjerojatno govoriti iz civilnih struktura naš predsjednik izvršnog odbora. 70 beba naši ljekari opšte prakse su porađali, majke, i uspješno, i sve jedna je beba dobro. Sada su to ili žene se porodile, ili su muževi koji su se oženili. Danko Tripunović, Surak Vjekoslav i doktor Sava koji je dočekivao u Tumarama sve naše ranjenike, sanirali, prosleđivali dalje za Doboj ili Banja Luku i zavisno od potrebe. Naši učenici završavali osnovne škole. Osnovne škole. Po kućama su bile odeljenja, sve su to organizovane naše civilne strukture. I da kažem, velika zahvalnost tadašnjem predsjedniku opštine Zavidovići sa sjedištem u Vozući, gospodinu Stojku Blagojeviću i Radenku Lukiću, koji su sve to uspješno organizovali i ne samo to. Izvukli na vrijeme civilno stanovništvo, spasli od daleko većeg i težeg zločina koji bi se dogodio na prostoru Vozuće. Izvukli su nakon 10. nastup 94. godine ofanzive koja je trajala 10 dana o kojoj sam govorio. Ovo je važno pomenuti. Zbog čega? Zato što je 30 godina i učenici da znaju, vidi mladog i profesora. Posebnu pažnju i zahvalnost radničkom bataljonu koji je bio na prostoru Vozuće. Jedan od profesora je bio i neko koji je bilo zarobljeno, jer je bio u našoj jedinici.
Oni koji su išli u 4. ozemsku brigadu, tu su bili kažnjeni. Nije niko smio da ide. Sada kada kažu, neki od buraca kažu, pa bio sam ja na Vozući, jednu smjenu. Da. Ponos je bilo, a muslimanski borci su nazivali Tabut ratište. Ni oni nisu smjeli da idu u napad, jer znali su da će se vratiti u Tabut. Jer smo mi bili opredeljeni da branimo sve. Rekao sam kad smo izašli, opredijelili smo se za odbranu Republike Srpske, ne samo Vozuće, nego Republike Srpske. I evo, poginulo je 459, 412 se vodilo kao nestali, 128 smo identifikovali, 218 smo identifikovali, a 129 još uvijek tražimo. I ovo je poruka. I u emisiji neku večer kada je bila, ovaj datum, molimo naše strukture, molimo da se uvrsti u datum od republičkog značaja, jer je vrlo, vrlo, vrlo značajno iz više aspekata. Tražimo i molimo da se institut za traženje nestalih sa BiH prebaci na nivou Republike Srpske. Sve dok je bilo na Republici Srpskoj, pronalazili smo naše nestali. Od 2008. godine mi od broja 129 nismo se podmjerili. Ne treba uopšte pamtiti. 129 je gotovo. Uopšte nema pomjeranja. Naše porodice izumiru, biološki nestajemo. Ja znam nekoliko porodica, mi sad kada bi razmijenili tijela, mi bi morali sahraniti, jer nema ko da sahrani. I na kraju ću se zahvaliti članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željki Cvijanović, koja je inače i prisustvovala našim akademijama i pomno pratila sve što smo izlagali našem predsjedniku Republike koji finansijski pomaže, naravno, grad Doboju, koji mi ovo smo u početku obilježavali jednom kafom, paljenjem svijeća, održavanjem parastosa u crkvi, ali uz pomoć gradonačelnika u to vrijeme Obrena Petrovića, koji se zaista žrtvovao, ali da se ne zaboravi. Pandan Srebrenici je Vozuća. Zapamtite šta kažem. Pandan Srebrenici je Vozuća. Najstravičniji zločini su rađeni upravo na Vozući. Neka je vječna slava svim našim palim borcima za odbranu Vozuće i Republike Srpske. Živjela Republika Srpska i živjela Srbija. A šta da ponesem? Stojim prazna peta. U ruci mi crna vreća sašivena, u porubu skriven krstić od drveta. U stomaku spava beba nerođena. Spakovaću djelić onih srećnih dana, umotaću sinu mlijeka i pogače, odglumiću kako mogu sve to sama, a tako me strah, tako mi se plače. I sa zida ikonu našu krsnu slavu, Svetog Đorđa da nas prati na tom putu, 2-3 zrna tamjana da sačuva glavu i zašiven novac u starom kaputu. Spakovaću nadu, bez nje puta nema, i grumenčić zemlje pradjedova mojih. Na dnu vreće crne strah ko avet drijema, a ja gazim hrabro, ko da se ne boji. I na kraju svijeću neka nam se nađe, kad nas u koloni obavije tama, i molit ću Boga da nas ne pronađe zalutali metak iz borovih grana.
naša dobojska pjesnikinja, sada dobojska Rada Janjušić, a pjesma je, kao što i sami slutite, naravno, autobiografska i simbolizuje svu onu muku kroz koju su prošli ljudi koji su sa zavežljajem došli u Doboj. No, Doboj ih je prihvatio otvorena srca. Više ne znamo ko je Dobojlija, ovaj ili onaj i ko je kada došao. Jednaki smo, jer idemo zajedno, idemo u korak, idemo za našu Republiku Srpsku. Naš grad Doboj je od samih početaka, od prvih koraka koje smo učinili kasnih 90-ih i početkom 2000-ih godina, dao podršku da se ode, da se obiđu kuće, da se ne zaboravi. Gospodin Blagojević je pomenuo, uz pomoć Obrena Petrovića, prvi put smo u koloni otišli u Vozuću i zakucali na vrata ostavljenih kuća. Tim putem sada ide i naš gradonačelnik Boris Jeremić, koji istinski i od srca pomaže ovu i manifestacije posvećene Vozući. U to ime, za nekoliko riječi i za pozdrav ovom skupu, zamolit ćemo zamjenicu gradonačelnika, gospođu Dijanu Kalenić. Uvažene porodice poginulih i nestalih boraca, uvaženi učesnici prethodnog odbrambenog otadžbinskog rata, časni oci Srpske pravoslavne crkve, uvaženi poslaniče u Narodnoj skupštini gospodine Jošiću, uvaženi predsjedniče udruženja bez koga mi danas ne bismo bili ovdje i ne bismo čuli sva ova izlaganja i ne bismo bili svjedoci istorije koja će se pisati, uvažena izaslanice srpskog člana predsjedništva gospodine Željke Cvijanović, uvaženi predstavnici ministarstava, dragi naši prijatelji iz Petrova, stanara, ja se nadam da nisam nekog ispustila i nemojte mi zamjeriti na tome, pa ću evo na kraju reći, draga braćo i sestre. Meni je danas pripala čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime gradonačelnika gospodina Borisa Jerinića i da vam prenesem njegove pozdrave i naravno i u svoje lično ime. Šta reći posle svih ovih riječi? Svakako datum koji nas je danas okupio je pun emocija, tuge, sjećanja na sve ono što se desilo, ali ja ću biti slobodna da kažem da mi danas treba da budemo ponosni što smo danas ovdje okupljeni. Ponosni što ne dozvoljavamo istoriji i svemu onome što se desilo da se zaboravi. Ponosni što je ovo način da sačuvamo naš identitet, da ne čekamo pisanje istorije, nego da je pričamo, da je prenosimo na mlađa pokoljenja i ja sam danas posebno i neizmjerno srećna, a prije svega zahvalna direktorima koji su afirmisali i doveli nama ovdje učenike iz srednjih škola koji će imati priliku ne samo da čitaju istoriju, nego da je čuju, jer živa riječ je uvijek vrlo važna i više satkana i punija emocijama nego sa svim onim što ćete, odnosno riječima koje ćete čitati u narednom periodu. Ja ću reći da ne postoji lokalna zajednica, pa ni naš grad koji može nadomjestiti stradanja i sve ono što ste pretrpjeli vi u ovom periodu na današnji dan. Ali ću reći da je naš grad otvorio vrata svima vama i mi danas kažemo da smo Dobojlije, da smo naši i podijelili smo s vama ono što smo imali. Da li je bilo dovoljno, o tome sad možemo da pričamo nekom drugom prilikom, ali smo se trudili da damo ono što smo mogli i što smo imali. Grad Doboj i gradonačelnik, kao i prethodni načelnik gospodin Petrović, su podržavali sve ono što je zahtijevalo ovo udruženje i ne samo ovo udruženje, nego i druga aktivna udruženja koja su proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata i to je naš zadatak na kojem ne smijemo posustati i kojeg moramo prenositi s koljena na koljeno. Hvala još jednom našem Zoranu koji nas okuplja svake godine, ne samo kada je u pitanju ova akademija, kada nešto više čujemo o svemu što se desilo, nego je Zoran neko ko u svakodnevnom govoru se vraća na sve ono što se desilo u Vozuću i negdje definitivno pokušava da otrgne od zaborava sve ono što se desilo i organizacija nijedna nije vrlo jednostavna.
Hvala našem Zoranu i svima koji uzimaju učešće u ovom udruženju kako bismo evo i danas bili okupljeni ovdje i posebno me raduje da sve veći broj ljudi, posebno onih najmlađih, uzima učešće i u maršu koji će se evo sutra desiti i ja želim sreću da on prođe mirno, da dođete do krajnjeg odredišta i evo da i u narednim godinama budemo okupljeni istim povodom, iako je on težak, pun emocija, ali ovo je način, znači, da sačuvamo naš identitet, da njegujemo istoriju, da budemo ponosni na sve ono što je naša istorija i da se na današnji dan zahvalimo porodicama koje su pretrpjele najveću štetu i da se prisjetimo svih onih koji su dali najvažnije i najviše što su imali, a to je život. Slava im i vječna hvala. Hvala vam. Hvala gospođi Kalinić i naravno od srca hvala još jednom gradu Doboju koji je ne samo primio u svoje okrilje ove ljude, nego evo danas živi s njima dignuta čela. Dosta je nas ovdje koji se sjećamo tih vremena, sjećamo se kada smo panično govorili odlazi Jugoslovenska narodna armija, odlazi naša vojska, ko će nas čuvati. No, neki oficiri su otišli, mnogo njih nije, naročito onih koji su bili i rodom iz ovih krajeva. Jedan od njih je bio ratni komandant 4. Ozrenske brigade, gospodin Novoslav Nikolić, koga ćemo sada zamoliti za nekoliko riječi. Ajde vojsko. Dragi braći i sestre, za one koji me manje poznaju, ja sam Ozrenac, Novoslav Nikolić, rođen u Lipsu, davne 1956. godine. Trenutno pukovnik u penziji, živim u Požarevcu. Danas sam kao i do sada došao da zajedno sa vama obeležim ovaj značajan datum. Prije samoga početka hteo bih da vam se obratim jednim malim stihom našega Đoke Simića, koji je napisao pesmu Krivaja i koja nesumnjivo govori o ljubavi običnog čoveka prema svojoj rodnoj grudi. Kaže, žubor vode daleko se čuje, što Krivajom vodom odjekuje. Ja sam svuda po svetu hodio, a tebe sam u srcu nosio. Uvijek bistra, nikad zaleđena, ti si mome srcu omiljena. U Opačac ja volim najviše, on mi, brate, najlepši miriše. Tako je starina Đoka napisao. Danas i sad je pravi trenutak da se prisjetimo naših saboraca koje je narod vozuće iznjedrio u toku rata. Iznjedrio borce, iznjedrio komandante, iznjedrio heroje. Sjetimo se Čiče, Njege, Nove, Mladena, Peđe, Milisa, Terzije, Steve, Davida, Stjepe, braće Đurašina i mnogih naših saboraca. Sjetimo se ljudi koji su dolazili sa drugih prostora da bi nam pomogli da odbranimo naša ognjišta. Navedimo i Evgenija Vasiljeva, dobrovoljca iz Sofije, koji je dao glavu za pravoslavnu vozuću i pravoslavlju uopšte. Zatim Miću Diverzovu iz Banovića, braću Kuzmince koji su nam pomagali kada je bilo najteže, Baju, Čiču, Stanka Koprivicu iz Sutomira, Protu Šarenca, Mišić Milutina, Petra Lukića Vuka i druge ratnike. Znači sve ratnike i saborci iz brigada koje su dolazile da zajedno sa nama branimo ognjišta naša. Naša je dužnost i obaveza da priču o našim junacima ovjekovječimo i mlađim generacijama pretočimo. U vidu filma, knjige i stalnih
ovih dešavanja koja govore o našem ratnom putu. Veliki je doprinos Malene Vozuće za stvaranje Republike Srpske, malim snagama sa polupraznim linijama odbrane, mnogim neposjednutnim položajima, odolevali smo snagama 2 korpusa muslimanske i hrvatske vojske. 4 duge ratne godine. Za sve to vrijeme Vozuća je bila kost u grlu Alijine Džemahirije, bili smo nesavlediva prepreka između Zeničkog i Tuzlanskog basena. Držali smo u svojim rukama jedini put koji bi ih spojio. Zato su stalno kidisali na nas, a mi smo ih sa ostalim jedinicama stalno vraćali na početne položaje. Na nama su kroz 4 ratne godine izredali sve svoje najbolje jedinice, počeo od Crnih labudova, Vikićevaca, džamijskih golubova, mudžahedina i ostalih njihovih elitnih sastava. Nisu džabe dovukli mudžahedina na Vozuću, jer Vozuća je bila stvarno kost u grlu. S obzirom na sve to kroz što smo prošli, moramo naći snage i mudrosti da se ujedinimo protiv svega što je antisrpsko, da sprečimo sve pokušaje da nas ukinu i rezultate naše borbe ponište. Zato je potrebno da sačuvamo, da se suočimo sa svojim dobrim i lošim iskustvima, izvučemo pouke i sa njima gradimo budućnost naroda kome pripadamo. Još jednom hvala braći Srpčanima, Vučijačanima, Prnjavovčanima, bataljonu Gostović, 2. oklopnoj brigadi, pripadnicima policije, radničkog bataljona, našim bijelim beretkama i ostalim jedinicama koji su zajedno sa nama branili prostor Vozuće. Hvala braći Kuzmincima, Zlatku, Đorđu, Zoranu, što su nam pomagali kada je bilo najteže. Hvala našim pjesnicima, glumcima koji su nam u toku rata dolazili iz Srbije, Kosova i Metohije. Sećamo se i njihove podrške i pomoći, sećamo se Jablana, Budimke, Živojina Rakočevića, Čiča Stanka Koprivice, Valentine Pitulić, Zorana Simonovića, Milene Drpe, Jovanke Stočinov-Štiković, kao i mnogi drugi. I za sam kraj ovog mog obraćanja pročitat ću vam deo pesme Čuvari manastira, koja je simbol naše borbe. Sećamo se i Vele i Baje, iako su obadvojica preminuli, i ona kaže: jer treba stići i pomoći, na glavicu i na klupe, Posćelovu i na Loku, Presedlicu i na Krđe. Ovaj stih govori o tome kako smo bili rastrzani na sve strane kako bi stigli na svaki deo da ga odbranimo. Neka živi uspomena na 4. Ozrensku brigadu, neka živi hrabri ozrenski i vozučki narod, neka živi Republika Srpska, neka živi naš bratski narod u Srbiji. Pre nego što se odjavim, pozivam vas da date svoj doprinos prilikom obeležavanja godišnjice formiranja 4. Ozrenske brigade 1.11. u Modrići. To će biti, znači, mesto gde ćemo se setiti naših poginulih boraca i gde ćemo položiti vence, obići spomen sobu i imati neke druge aktivnosti, kao što je izložba ratne fotografije i sve ono što ukazuje i pokazuje šta je Vozuća u stvari bila. Znači, da svojim prisustvom uveličavamo ovaj važan datum Vojske Republike Srpske i naroda Vozučkog kraja, a nešto sadržaja sam već istakao. I još samo za one koji nisu čuli, prošle godine u oktobru mesecu bila je promocija knjige Grumen zemlje u srcu od našega komandanta bataljona, Gostovčana Petra Lukića Vuka, koja u svom sadržaju, znači, pored njega sam se i ja tu dao neke svoje doprinose, daje odgovore na neka pitanja kako je to Vozuća ratovala 4 ratne godine. Pa ko je zainteresovan, ima kod mene par primjeraka, može da uzme danas i sutra u slogu, naravno. Ja vam se zahvaljujem na strpljenju. Hvala i našem ratnom komandantu, gospodinu Nikoliću. Za one koji ne znaju, Vozuća je u toku rata bila jedna mala jabuka koja se tankom peteljkom držala za tijelo Ozrena. Bila je to vrlo opasna zona u kojoj nije bilo mjesta civilima, ali ih je jako teško bilo privoliti da uopšte pomisle na to da trebaju da osprave svoj rodni kraj. Prva grupa je izašla u junskoj ofenzivi 1994. godine,
a u poplavi 10. septembra 1995. godine ono što je ostalo izašlo je zajedno sa svojom vojskom. Sve to vrijeme u Vozući je funkcionisala civilna vlast. Kako je funkcionisala? Evo, kratko da vam kažemo, kada dođete u Vozuću, postoji i jedan opštinski rob. Predsjednik opštine i predsjednik izvršnog odbora su obavljali svoje poslove i svoju funkciju u nekom mirnom periodu, a kada zagusti, onda uzmu pušku i idu u svoj opštinski rov. U tom opštinskom rovu bio je i predsjednik izvršnog odbora, gospodin Radenko Lukić, zvani Tito, koga ćemo zamoliti da i on evocira malo uspomene iz Vozuća. Hvala lijepo. Ne znam, ta najava možda je malo ovako previše za mene. Dobro, ja vas sve skupa pozdravljam, da pojedinačno vas ne prozivam. Eto, Lidija me predstavila da sam ja Radenko Lukić, sin od oca Borke i majke Radojke, rođen 58. godine. Vi koji ste do sad govorili o ofanzivama, šta se sve dešavalo, normalno da mi je poznato, neću to da ponavljam, ja ću nešto drugo da kažem. Moram da se okrenem i ovdje da razjasnim na ovoj sliki ko je, šta je i kad je nastalo. Taj čovjek, znači, koji sad tu, jer vidite kako sjedi i kako čovjek podbočio se i plače. To je otac od braće Đurića, Stanko Đurić, iz sela Vasića, i ono je, čini mi se, neka kruška ili jabuka, i to jutro je, znači, pred sami egzodus slikano. To kad se lijep je dan bio, znači to se vidi, znači, kako je čovjek to sve doživio. I ništa drugo ne bi trebalo reći, nego samo tu sliku dobro pogledati i studirati. Za početak, znači, toliko. Sada, neko je napomenuo da je gore živio i narod i vojska. I to pravo živo. Niko nije bio gladan, niko nije bio, hvala Bogu, žedan. Nije bilo mnogih stvari, ali se nisu ni tražile. Osnovne stvari su bile i one su nabavljane. Škola funkcionisala, osnovna u Vozućoj, a naši učenici, odnosno đaci koji su već stasali za srednje škole, oni su dijelom učili u domu i bili smješteni u domu đačkom, zahvaljujući tadašnjim vlastima, tu koji su nam obezbijedili, koji su nas razumili i koji su udovoljili te zahtjeve. Pa onda Sombor, Sremska Mitrovica i tako dalje. I uglavnom svi koji su bili u toj dobi, oni su završili škole. Rođena djeca. Sada, to je ovako nešto posebno. I sad mogu da vam kažem da od tih djece rođenih sad su, znači, majke i očevi i vrlo vrsni inženjeri, ljekari, pa čak i univerzitetski profesor. Eto, jel vidite šta je iznjedrio u Stogu porodilište, zahvaljujući doktorima. Nažalost, Danko i Vijeko su umrli, i to umrli zato što nisu imali vremena za sebe. Jer je jedan, znači, u Novom Sadu, a drugi ovdje u Doboju, imao je moždani udar i tako dalje. A doktori bili, jel? Dakle, nisu imali vremena za sebe, nisu znali šta njih i gdje njih boli. Eto, toliko su bili odani i moje posebno, znači, poštovanje i zahvalnost za njih, i da tu ne preskočim doktora Savića, koji je još uvijek, hvala Bogu, živi, koji nas ovako ponekad vrati u stvarnost pa nam priča šta je to, kako je to i tako dalje. Sad s ove distance, kad nešto to razgovaramo, onda to je ogromna veličina, ogroman posao koji su ti ljudi odradili i naravno njihovi saradnici, ti medicinski tehničari i sestre koje su to sve lijepo opsluživali. Sad, dalje. Bio sam neki
ovih posljednjih dana u Vozuću i sad ću da vam prenesem šta se sve gore dešava. Vrlo značajno. Znači, kad krenete, mi smo izgubili imena naših mjesta. Nigdje ne piše. Vozuću nisu mogli izvrnuti zato što je upečatljiva, zato što je centar. Nema više Trnića, nego su sada Hadžići. Nema više Lozne, Kestena, Andrića, sad su Aljkovići. Pa da ne kažem sad sve ta se, znači nema više srpskog sela. Sve je iskrižano. Nema više putokaza. Jel vidite sistematski kako se to uništava? Dalje. Svima je vama poznato da smo mi odozgo dali nekoliko desetina Solunaca. I ti Solunci, dakle, kralj Petar i kralj Aleksandar dali su im, znači, u imanje 1/1, takozvanu Solunsku zemlju. I sad pazite, to su lugovi ili katrana. I to su sada oni raspisali javni poziv da to bude industrijska zona na toj Solunskoj zemlji. A Titina vlast je obezbijedila preduslove da to oni mogu sada raditi zato što su oni oduzeli tu Solunsku zemlju od tih naših Solunaca. Dalje, gore možete sresti ovčare koji su došli iz nemile Željeznog polja Zenice, znači sa teritorije 3. korpusa. Ovdje ću da razdvojim priliku 2. i 3. korpus. 2. korpus je mila majka u odnosu na 3. Svi koji su zarobljeni na teritoriji 2. korpusa Tuzlanskog ostali su živi, razmijenjeni. A svi koji su zarobljeni na teritoriji 3. korpusa Bože sačuvaj. Sad isti ti čobani dolaze i pase srpsku zemlju i mi koji volimo gore doći, onda imamo neke svjetkovine, onda kupujemo jagnje sa naše livade i skupo plaćamo. Jel vidite situaciju? Kako i šta? Sada, prilika je da vas pozovem. Ako ne to, onda da predložim Vladu našu Republike Srpske, resorno ministarstvo, zamolio. Znači, da nam omogući nešto, znači da uposlimo 2 mlada čovjeka i da ga opskrbimo tim stadom i da pase naše livade i tako dalje. Naše časne oce, odnosno oca Zorana, posebno zamoljavam, znači, jer on redovno gore drži liturgije i svakim praznikom je gore, znači, prodaja tog grunta koji je 1/1 je vrlo bitna. Ako pratite sada hronologiju šta se desilo sa Soluncima, isto će se sada desiti ovdje. Za ovih 30 godina niko nije sada od tog manastira koji je iz 13. vijeka, znači koliko, i došlo je sada mi za 30 godina treba da prodamo djedovinu. Nemojte prodavati djedovinu. Nemojte davati u bescijenje. Jer je otprilike 1 dulum jednako 100 maraka. Bescijenje. Kome to treba? Ako treba nekom pomoć, onda daj da to pomognemo, da se to ne prodaje. Ili da otac Zoran objavi, znači da to damo na čuvanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da njima to položimo i ukoliko se steknu uslovi, onda ćemo to da vratimo, onda će nam normalno vratiti crkvu. Znači, daj da nas vlada tu neko uveže, mora neko to, znači, o tome da brine. Ne može zavičajno udruženje, ne može ne znam ni ja i tako dalje. Mi ćemo pripomoći ono što možemo. Ali daj, molim vas da to sačuvamo, taj grunt. Jer grunt je nas gore održao. Sad to što nas može održati, to je crkva. Dalje.
Mi imamo gore manastir Svete Trojice Vozućicu i trebamo ovako to da odradimo. Znači da infrastrukturu gore dovedemo na neki nivo, da organizujemo gore. Ako može, onda vas molim da to odradimo. Eto, to ćemo i oca Zorana da molimo da nam pomogne oko toga i tako dalje. Kad kaže infrastrukturu, mislim na put, voda i struja. I bilo bi dobro, znači, da to odradimo. Na kraju, obzirom da smo mi živjeli na tom području, da smo otprilike svi radili u Krivaji kombinatu i tamo je prije rata bila reklama, odnosno krilatica, za sve dobro, Krivaje, Krivaje. Onda bi ja sad nadovezu, molim vas, svi vozovi iz Vozuće da se ponovo vrate u Vozuću. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Lukiću, mnogo je poruka večeras i evo na neki način smo uspjeli da zaokružimo ovu priču o Vozući u ovom kratkom periodu, da bi oni koji možda još nisu čuli saznali šta je, ko je i odakle je, gdje je ta Vozuća rekti. Šta na kraju reći nego obratiti se Vladi Republike Srpske, obratiti se Ministarstvu za boračko-invalidsku zaštitu. Sa nama je večeras čovjek koji predstavlja tu instituciju, koga ćemo zamoliti da na neki način zaokruži ova obraćanja i obeća nešto. Dobro večer svima, pomože Bog. Poštovani borci, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, ratni komandanti, predstavnice Srpskog štanda predsjedništva, predstavnice grada Doboja, načelniče Petrova, predsjedniče zavičajnog udruženja, draga braćo i sestre. U ime Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i u svoje ime želim da vas pozdravim. Želim da vam se zahvalim što ste večeras ovdje omogućili da se obratim. Ovo mi je izuzetna čast. Što smo ovdje večeras zajedno, što možemo da odamo počast srpskim učenicima i da pomenemo sve one koji postradaše u neravnopravnoj borbi sa višestruko brojnim neprijateljima. Da sačuvamo sjećanje i vrijeme na srpski narod Vozuće i Ozrena, koji je junački braneći svoja vjekovna ognjišta skoro 4 godine odolijevao udarima 2. i 3. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine, držeći ih razdvojene sve do 10. septembra 1995. godine. Ne mireći se sa činjenicom da Srbe iz doline Krivaje ne može da protjera i tako putnom komunikacijom poveže Tuzlu i Zenicu, neprijatelj je pripremio još jednu u nizu ofanziva, angažujući najelitnije jedinice svoje vojske, uz punu podršku NATO avijacije i UNPROFOR-a. NATO avijacija je samo 3 dana ranije uništila relejni uređaj na Kraljici, a time i vezu između jedinica Vojske Republike Srpske, čime su se stvorili svi uslovi za početak ofanzive. Oko 23.000 muslimanskih vojnika iz 3. i 2. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine napalo je odbranu Vozuće koju su činili 4. Ozrenska laka pješadijska brigada sa oko 1100 boraca, 2. i 3. bataljon Srbačke brigade, jedinice Centra javne bezbednosti Doboj i kombinovana 14. Srpska pješadijska brigada, ukupno nešto više od 2000 boraca. U ovoj borbi sa ovakvim odnosom snaga neprijatelj je uspio u svom naumu. Protjerao je srpski narod iz doline Krivaje i 30 sela Vozuće i Ozrena koje je spalio. Poginulo je ili mučki ubijeno 459 srpskih boraca i civila, od kojih 129 još nije nađeno. Zarobljeni srpski borci su na najstrašnije načine mučeni i ubijani, a na ovaj način takozvana armija Bosne i Hercegovine počinila je brojne zločine koje je čak priznao i Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine, osuđujući
Rasima Delića i Sakiba Mahmudina na zatvorske kazne. Nažalost, nijedan od njih nije odslužio izrečenu kaznu. Rasima Delića nadamo se da je stigla Božja pravda, a Sakib Mahmudin je izbjegao kaznu zahvaljujući namjernom ili nenamjernom propustu istog onog suda koji ga je i osudio. Podsjećajući se na sva ova dešavanja, svi mi koji smo danas ovdje, odali smo počast stradalim i dali svoj doprinos razvoju kulture sjećanja, kulture pamćenja na dešavanja iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Dali smo doprinos istoriji da žrtve koje je srpski narod dao za Republiku Srpsku ne budu zaboravljene. Da se ne zaborave čuvari manastira koji su svjesni svoje snage i sile koja se kao tamni oblak nadvila nad Vozućom odlučili da se časno bore ne mareći za silu koja im je prijetila, već vrijednost onoga što su branili. Na ovaj način, poštujući svoju istoriju i tradiciju, svoje junake i žrtve, čuvamo svoj nacionalni identitet. Svako od nas, a prije svih naše institucije, moraju širiti istinu o tome što je činjeno u svim oslobodilačkim ratovima kroz koje je srpski narod prolazio. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske će zajedno sa vama raditi na očuvanju i njegovanju naše junačke tradicije i sjećanja na one koji dadoše živote za Republiku Srpsku. Palim borcima i civilnim žrtvama neka je vječna slava i hvala. Živela Republika Srpska, živela Srbija. Zapamtite svi vi koji ste bili u svemu tome i koji ste to vidjeli, bolje je napisati bilo šta nego ništa. Neka ostane sjećanje, neka ostane uspomena. Jedno od tih sjećanja je i sjećanje naše pjesnikinje, Rade Janjušić, koja nam je na početku ispričala kako je izašla, a sada priča kako joj je kada obiđe. Postelje u Koprivi. Sve u meni umre kad proljeće dođe. Ispupale grane, sunce na krov sjelo. Sa svijetom se borim, a misao prođe, kako li je sada moje malo selo. Oskoruša da li još plodove rađa, da li u lišću djeca skrivaju je vješto i jabuka stara i od meda slađa. Da li kao nekad i sad cvjeta često? Pitanja me muče, pa mi kloni glava. Da li će mi baka zamjeriti tugo? Tamo u šumarku u Koprivi spava, a mene joj nema dugo i predugo. Da li se i djed pita što ne skrati neko da podigne krst polomljen na pola? Da li oni znaju da smo mi daleko? Da li vide duše slomljene od bola? Da li vide korov gdje su bile njive, iz temelja kuće kako jase niče? Da u malom selu nema duše žive, idi grobo kadi, sve u meni biče. Srpsko crkveno pjevačko društvo Bogoljublje redovno prati sve ovakve događaje i tu su da uveličaju, da pjevaju, da opoljaju. Kamen pokajanja lopukova neka bude simbol za onu istinitu tvrdnju da bez smrti nema vaskrsenja.
Prije nekoliko dana u Zavidovićima smo jednom svečanošću obilježili 125 godina od izgradnje crkve Svetog Save u Zavidovićima i 25 tako, godine službovanja oca Zorana Živkovića. Tom prilikom mislim da se prisutnih najviše dojmila jedna rečenica vladike, odnosno mitropolita Dobrobosanskog gospodina Hrizostoma, koji je rekao, kada sam ponudio ocu Zoranu da mu damo drugu parohiju, da mu malo olakšamo, jer toliko je godina proveo ovdje u Zavidovićima, njegove kćeri su skočile i rekle, ne, tata, ovo su naši manastiri. Da je to zaista srcem, sada će vam njih dvije i reći i otpevati Anastasija i Teodora Živković u pjesmici za koju je njihov otac napisao tekst.
i sjetu i nježnost u nama i želju da nikad ne napustimo i želju da nastavimo, a ima pjesama uz koje poželimo ići u juriš, u konačni boj i u konačni okršaj. Takvu pjesmu mogu donijeti samo velika srca. Tekst je napisala Rada Janjušić, a sa nama je danas Milica Dosković. Hoćemo narod komandant. Dragi prijatelji, ovo je bila akademija uoči 10. septembra. Sutra u 6 sati kreće artiljerijska priprema, a mi u autobuse pa prema Vozući. Hvala mladima koji učestvuju u ovom maršu. Hvala gimnaziji Jovan Vučić u Doboju koja ove godine prvi put šalje organizovano grupu učenika. Hvala direktorki Tijani Stokić-Vasiljević i profesoru Goranu Cvjetkoviću koji će ih sutra prvi put povesti tim stazama. Jer na toj stazi vidjet će, čuće i čas istorije i svojim očima se uvjeriti koliko je lijep taj kraj i zašto ga ljudi vole, zašto su glave za njega davali.
Naše je da pamtimo, naše je da istrajavamo, koliko još možemo, a evo mladi ljudi, kao što vidimo, preuzimaju taj krst na sebe, a nikome Gospod ne daje veći krst od onoga koji on može ponijeti. Dogodine u Vozući.